Ya Ali yuhi Ali, alaika tepono sira bisiwaki kelawan siwakan, fafihi mongko ing dalem siwak arbaatun utawi papat, wa isruna lan 20 fadilatan apane kautamaane, ini ing dalem agama, wal badanilan badan. Ya aliyu alaika bisiwaki fafihi arbaatun wa isruna fadilatan fitini wal badani. Wahai Ali, hendaklah kamu selalu memakai siwak, sebab dalam siwak itu terdapat 24 keutamaan dalam agama dan badan.